What do you do when your life collapses? Ko tu dari tad, kad tava dzīve sabrūk? When you are ashamed? Kad tu jūties apkaunots, When you are guilty? kad tu esi vainīgs, When you are afraid? kad tu esi baiļu When pārņemts, you're confused? kad tu esi apjutis. It's very common. Un tas ir ļoti tāda parasta lieta, ko mēs And piedzīvojam. in the United States, we say it's just common language that there's a mental health crisis in the United States. Amerikas Savienotajās valstīs mēs sakam, ka ir tāda mentālās veselības krīze. That's an interesting thought. Un tā ir interesanta doma. There are people around us Ir cilvēki mums visapkārt, that have mental health problems. kuriem ir mentālās veselības problēmas. We could also say Peter, Un mēs varam teikt par Pēteru. he saw his life collapse. Viņš redzēja, ka viņa dzīve sabrūk. And Satan uses that. Un Sātanam patīk to lietot. And so we, by God's grace, Un mēs caur Dieva žēlstību. have a treasure. Mums ir dārgums. We have Christ in us. Mums ir Kristus mūsos. We have the greatest gift. Mums ir vislielākā dāvana. We have God in us. Mums mūsos mājo pats We Dievs. have a message. Un mums ir vēsts. We have the Holy Spirit. Mums ir svētais gars. We have the Word of God. Mums ir Dieva vārds. We have a ministry. Mums ir kalpošana. We have something to say. Mums ir kaut kas, ko mēs varam We pateikt. have counsel. Mums ir padoms. We have prayer meetings. Mums ir lūkšanas sapulcs. We have joy. Mums ir prieks. And we have love with each other. Mums ir mīlestība vienam ar And otru. put your hand on your neighbor's shoulder if it is appropriate. Uzliec uz savu kaimiņu pleca roku. Ja If tas ir, it is normāli, And tev say, Un tu saki- oh, saki, ak, God bless you. es tevi svētīju. We're made to be together. Jā, mēs varam būt kopā. We are in fellowship. Mēs esam sadraudzībā. Okay. All right, so I want to go to a couple verses. Es vēlos apskatīt pāris rakstu vietas. And first one is in Song of Solomon Un pirmā būs no augstās dziesmas. in chapter 2, Otrā nodaļa, verse 10. 10. pāns. My beloved spoke. Mans draugs atbild, My beloved spoke. un angliski teikts mans mīļotais runā. Do you have a beloved? Vai tev ir šis mīļotais? Do you have somebody that loves you? Vai tev ir kāds, kas tev mīl? And if you have, does he speak? Un ja tev ir tāds, vai viņš arī runā? Does your beloved speak? Vai tavs mīļotais runā? Our God is the God that speaks. Mūsu Dievs ir Dievs, kurš runā. Our God speaks. Mūsu Dievs runā. Wow. Verse 10. 10. pāns. And he said, Un tad viņš saka, rise up. celies augšā. Rise up, get off the couch. Celies, piecelies no dīvāna. Rise up out of the grave. Celies ārā no kapa. Rise up out of the deathbed. No tās nāves gultas celies. Out of the sick bed. No slimības Out gultas. of the hospital. No slimnīcas. Rise up out of the depression. Celies ārā no savas depresijas. Rise up out of the drug addiction. Celies ārā no narkotika atkarības. Rise up out of the hospital. Celies no slimnīcas. Out of your apartment. Nāc ārā no savu dzīvokli. Some people never leave their Ir apartment. cilvēki, kas nekad neiziet no They dzīvokļa. never get out of their depression. Nekad neatstāja savu They depresiju. never get healed. Viņi nekad netiek dziedināti. But our beloved speaks. Bet mūsu mīļotais, viņš runā. And he says, Un viņš saka, rise up, celies. my love, Mana draudzene, mana mīlestība, my fair one, mana skaistule. and come away. Un nāc, dosimies prom. Come with me. Nāc ar mani. Come with me to the church. Nāc kopā ar mani uz draugu. Come with me. Nāc, Come iesim. with me to coffee. Dosimies padzert Come kafiju. with me. Nāc kopā. Why should I go with you? Kāpēc man būtu jāiet ar tevi? Because I have a message. Tāpēc, ka man ir vēsts. I am Christ. Es esmu Kristū. I am God. Es esmu Dievs. Come with me. Nāc ar I mani. am the answer. Es esmu atbilde. I am your salvation. Es esmu tava pestīšana. Come with me. Nāc ar mani. No, Nē. we're in Egypt. Mēs esam Ēģiptē. We are slaves. Mēs esam vergi. Death is everywhere. Un visur ir nāve. No, Nē, I cannot come. es nevaru nākt. I can't come. Es nespēju It's nākt. not my personality. Tā nav mana personība. It's not my culture. Tāda nav mana kultūra. It's not my habit. Tas nav mans ieradums. Jesus says, Jēzus saka, come, nāc, rise up. celies.
and come away. un nāc, dosimies. Verse 11. 11. pants. The winter is past. Ziema ir pagājusi, The rain is over and gone. lietus ir mitējies un lietus posms ir beidzies. The weather in Latvia is like in Maryland. Laiks Latvijā laikapstākļi līdzīgi Merilendai. As spring is coming, Un kad nāk pavasaris, some of us are excited about going home daudzi no mums priecājas, ka mēs varēsim braukt mājās, because the winter is past. jo ziema ir beigusies. It passed when we were in Latvia. Viņa jau bija beigusies, kad mēs bijām Latvijā. It's over and gone. Tā bija pilnībā We're pazudusi. going back Mēs braucam atpakaļ to good weather. uz labiem laikapstākļiem. But wait a minute. Pagaidi, There's something more here. šeit ir kaut kas vairāk, Because the winter will come again jo ziema nāks atkal and the darkness comes again. un tumsa nāk atkal. But is there a time Bet vai ir tāds laiks, when it's over and gone kad tas ir pilnībā prom un nekad vairs neatgriezīsies forever? uz mūžiem? Is there a time Vai ir tāds laiks, when the darkness is over? kad tumsai ir pienācis gals, When death is no more? kad nāves vairs nav, When there is no more sin? ka vairs nav grēka, When there are no more tears? ka nav vairs asaru, There's no more Tylenol nav vairs Tylenols or painkillers vai pretsāpju or līdzekļi alcohol vai alkohols or addictions vai atkarības or broken hearts. vai salauzts sirdis. Is there a time? Vai ir tāds laiks? Turn with me to Revelation 21. Atšķirsim Jāņa atklāsmes grāmatu 21. nodaļu In verse 4. 4. pāns. We could almost cry Un gandrīz var raudāt, reading this. lasot šo. And God shall wipe away all tears Un Dievs nožāvēs visas asaras from their eyes. no viņu acīm. And there shall be no more death, Nāves vairs nebūs, neither sorrows, nec bēdu, nor crying. nec sāpju. No more crying, Vairs no nebūs, more crying. nebūs vairs raudāšana, No more cemeteries, nebūs vairs kapu, no more hospitals, nebūs slimnīca, no more police stations, policijas iecirkņi, no more medication, zāļu dažādi. no more cancer, Vairs nebūs no more autēs, broken bones, lausti kauli, no divorce, nebūs no šķiršanās, broken hearts, nebūs salauzts no sirds, more tears, nebūs vairs asaru, no more war in the Ukraine, nebūs karš Ukrainā, no more fear. nebūs baiļu. No. No. But now, Bet tagad my beloved speaks, mans mīļotais runā, and it is a difficult world, un tā ir sarežģīta pasaule, but he speaks. bet viņš runā. Now, Tagad we have tears, mums ir asaras, but he speaks. bet viņš runā. We have broken hearts, Mums ir salauzts sirdis, but he speaks. bet viņš runā, And he talks to us. un viņš runā ar mums. And he has a throne. Un viņam ir tronis. There's two things I want you to see in verse 5 Es vēlos, lai jūs ieraugat divas lietas 5. pantā, when we get there. ka mēs tur nonāksim. That he sat upon the throne. Tad viņš apsēdās uz tronī. That's an important word. Tas ir ļoti svarīgs vārds. He sat upon a throne. Viņš nosēdās tronī. That's an important word. Tas ir ļoti svarīgs vārds. Our beloved is on a throne. Mūsu mīļotais sēd tronī. There is authority, Ir autoritāte. and he will wipe away our tears, Un viņš nožāvēs visus mūsu asaras. and he will heal, Un viņš dziedinās. and he will bring in a better world. Un viņš atnesīs labāku pasauli. There is a better world, Ir labāka pasaule. a better world. Labāka There pasaule. is a perfect world. Ir pilnīga pasaule. I don't know if we understand this Es nezinu, vai mēs to spējam aptvert. because we are so much involved with our pain Mēs esam tik ļoti reizēm saistīti ar sāpēm, and ourselves, paši ar sevi, and our fears and our ar anxieties, savām bailēm, nedrošību, and our troubles and our problems. ar mūsu bēdām un problēmām. But we have to learn something. Bet mums kaut kas ir jāiemācās, That is, there is a throne, kad ir tronis, and that's in verse 5. un to mēs redzam 5. pantā. And he that sat upon the throne Un tas, kas sēdēja tronī, said, Behold, teica, redzi,
and make all things new. Es visas lietas daru jaunas. Okay. The question is, Tad jautājums ir, do you have this treasure vai tev in ir, your life? vai tev ir šis dārgums tavā dzīvē? Do you have a treasure in your life? Vai tev ir dārgums tavā dzīvē? You have. Ja tev ir, You have Christ in your heart, Kristus ir tavā sirdī, and He's the treasure. un viņš ir tas dārgums. And He's telling us something, Un viņš mums kaut ko saka, that He's bigger than the trouble. ka viņš ir lielāks par šīm te problēmām. He is bigger than our problems. Viņš ir lielāks par nepatikšanām. Because when He went to the cross, Jo tad, kad viņš devās pie krusta, He was facing life viņš redzēja dzīvi, in all of its pain un viņš piedzīvoja visu kāpes, and death un nāvi, and evil. un ļaunumu. He was facing it for us. Un viņš to cieta par mums, Because the first man sinned, jo pirmais cilvēks grēkoja, and this is our world. un tā ir mūsu pasaule. But the second man, Bet tas otrais cilvēks, Christ, Kristus, never sinned. viņš nekad negrēkoja. And when He died on the cross, Un kad viņš nomira pie krusta, He did the deepest work. viņš paveica dziļāko darbu. He bought our new life. Viņš nopirka mūsu jauno He dzīvi. bought the new world. Viņš nopirka jaunu He pasauli. bought the victory. Viņš nopirka uzvaru. He overcame everything. Viņš pārvarēja visu. And the day is coming. Un diena nāk. Now we cannot see it that clearly, Tagad mēs to tik skaidri vēl neredzam, but we can see it. bet mēs varam redzēt. Yeah, we can. We can see it here. Mēs to redzam šeit. It says that. Un tur ir teikts, Verse 5. 5. pants. He said unto me, write these words. Raksti šos vārdus, They are true. jo tie ir uzticami. Write these words. Raksti šos vārdus, They are true. tie ir patiesi. Do you see that? Vai jūs to spējat And ieraudzīt? can you get that in your heart? Vai jūs to varat satvērt ar savu sirdi? This is true. Tā ir patiesība. It's true. Tie ir patiesi vārdi. There's a new world. Jauna pasaule nāk, It's true. un tā ir patiesība. He bought it. Viņš nopirka to. He bought us. Viņš nopirka mūs And actually, the whole universe. un patiesībā visu universu. In Hebrews 1, verse 2, Ebrejiem 1:2. He is the heir of all things. Viņš ir visu lietu mantinieks, And He is true and faithful. un viņš ir uzticamais un patiesais. These two words go together. Un šie divi vārdi iet kopā. He is true Viņš ir patiess and faithful. un viņš ir uzticams. He is a faithful witness. Viņš ir šis te uzticīgais In liecinieks. John 14, Jāņa 14. He said, I go to prepare a place for you, and if it wasn't true, I would tell you. Un viņš saka, es dodos jums vietu sataisīt, ja tā nebūtu patiesība, es jums to pateiktu. I will not mislead you. Es jūs negribu pievilt, When I promise you a perfect world, I mean it. ka es jums apsolu pilnīgu pasauli, es tiešām tā arī domāju. It's coming. Tā nāk, tā But tuvojas. before it comes, Bet pirms tā nāk, I'm doing this work in your life. es daru šo darbu tavā dzīvē. In the winter, Ziemā it's real. tas ir ļoti reāli. The winter is real. Ziema ir reāla. But my beloved spoke, Bet mans mīļotais runāja. and he said, rise up, Un viņš teica, celies, come away. dosimies. Winter is past. Ziema ir galā. I am here. Es esmu šeit. I am here. Es esmu šeit. And that's the last point. Un tas ir pēdējais punkts. I want to repeat it. Es vēlos to atkārtot. I am here. Es esmu Do šeit. you know what that means? Vai tu zini, ko tas nozīmē? God is here. Dievs ir šeit. He is in the hospital. Viņš ir slimnīcā. He is in the prison. Viņš ir cietumā. He is in the cancer. Viņš ir arī šajā He is vēzī. in the heartache. Arī sirds sāpēs. He is in the problem. Arī problēmā. He is in the disaster. Viņš ir šajās He is in the war. karā, He is in the brokenness. salauztībā. I am here. Es esmu I šeit. am in the storm. Es esmu vētrā. I am in Egypt. Es esmu I Ēģiptē. am in the prison
prison with Paul. Es esmu cietumā kopā ar I am Pāvilu. the answer. Es esmu atbilde. I am here. Es esmu šeit. And he speaks Un viņš runā to us. uz mums. Can you hear him? Vai tu viņu spēj dzirdēt? I don't always hear him. Because I'm selfish. I don't always hear him. Jā, es nevienmēr to dzirdu, jo es esmu patmīlīgs. Because I am selfish. Es esmu egoistisks. Me, Jā, es, my life, mana dzīve, my way, mans ceļš, my thoughts, manas domas, my habits, mani ieradumi, my country, mana valsts, my family, mana ģimene, my church, mana draudze, my life. mana dzīve. I'm filled with myself. Es esmu piepildīts ar sevi, And I don't always hear God. un es nevienmēr dzirdu Dievu. I must labor to hear God. Man ir jāstrādā, lai es dzirdētu. Bensku said something yesterday. Mācītājs vakar kaut ko teica. He said, all it takes is one man who hears from God. Viss, kas ir vajadzīgs, ir viens vīrs, kurš dzird Dievu. All it takes is one man who hears from God. Tiešām viss, kas vajadzīgs, ir viens, kas dzird Dievu. And I thought about that. Un es domāju to, I go, that's true. un es pārdomāju, tas tiešām It was patiesi. Samson, Kā ar Samsonu. and it was Gideon, Tur bija Gideons arī. and it was John the Baptist, Tur bija Jānis Kristītājs. and it was Deborah, Tur bija Debora, a woman of God. Dieva And what sieva. a great time we have had here Un cik lielisks laiks in mums our ir bijis spiritual family, mūsu garīgajā and ģimenē. that we are hungry to hear from God. Un mēs esam izsalkuši dzirdēt no Dieva. And we can hear our beloved speak, Un ka mēs varam dzirdēt, ka mūsu mīļotais runā. and it goes into our Un spirit. tas ieiet dziļi mūsu garā. Because in our prayer life, Jo mūsu lūgšana dzīvē we pray with the Word of God. mēs lūdzam ar Dievu In our vārdu. thought life, Mūsu doma we pasaulē. meditate on the Word of God. Mēs pārdomājam Dieva vārdu. In our fellowship, Mūsu we sadraudzībā have the Word of God. mums ir Dieva vārds. The Word of God, it moves mountains. Dieva vārds, viņš spēj pārcelt kalnus. Jordan is moved by the Word of God. Dieva vārds Jordānas krastus pārtakstīja. Sinai is moved by the Word of God. Vēl kalni tiek pastumti ar Dieva vārdu. Matthew 23, the Pharisees are moved by the Word of God. Matei 23, pat farizējus Dieva vārds sakustināja. And when I was a young man, my life was moved by the Word of Es God. biju vēl jauneklis, manu dzīvi Dieva vārds sakustināja. And the pastor gave the Word of God. Un mācītājs deva Dieva And we vārdu. heard grace Un mēs dzirdējām and žēlastību, faith ticība, and love mīlestība, and sacrifice upuris and losing ourselves. un sevis And we pazaudēšana. begin to believe our beloved. Un mēs sākam ticēt mūsu mīļotajam. And he speaks Un viņš runā from the throne. no troņa. And he is true Un viņš ir. and he is faithful. Un viņš ir uzticamais un patiesais. I'm excited about the coming year, Es esmu ļoti priecīgs par nākamo gadu, what God can do. ko Dievs ir spējīgs darīt. Sometimes we have trials, Dažreiz mums nāk mūsu dzīvēs pārbaudījumi, but what are we concentrating on? bet uz ko mēs koncentrēsimies? That God is here. Dievs ir šeit. We have a way. Mums ir ceļš, We have a way. mums ir ceļš. It's not man's way. Tas nav cilvēka It's God's ceļš, way. tas ir Dieva veidā, And we see that. un mēs to redzam. And one day it'll be over. Un kādu dienu tas viss būs beidzies. No more devil, Nebūs vēlna, no more tears, nebūs asaru, no more prison, nebūs cietums, no more depression, nebūs depresija, no more sickness. nebūs slimība. That day is coming, Tā diena tuvojas, and we know it un mēs to zinām, as He is here now. jo viņš šodien un And he's saying šeit to pateiks, us, un viņš mums saka, I have overcome. es esmu uzvarējis, I have overcome your sin. es esmu uzvarējis tavu I've grēku, overcome your bad habits. es esmu uzvarējis tavus sliktos I've ieradumus overcome your lousy conversations. un tavas runas, I've muļķīgās, overcome your gossip habits. tavus aprunāšanas I've ieradumus. overcome your criticism. Es esmu uzvarējis tavu I've kritiku, overcome your negativity. tavu negatīvismu. And sometimes that's what we do as Christians. We go over here, we go. Un dažreiz, ko mēs darām kristieši, We go like this. mēs ejam un mēs tā runājamies. And it's all like just low level. Un tas ir ļoti zems līmenis. It's low level. Ļoti zems There's līmenis. no life. Tā nav dzīvība. There's no spirit. Tur nav gara, There's no fellowship. tur nav There's sadraudzība, no
no mystery. Tur nav šī There's no noslēpuma. power. Tur nav There's no spēka. prayer. Tur nav There's lūkšana. no answer. Tur nav We're atbildes. just in Egypt. Mēs esam Ēģiptē. We're slaves. Mēs esam vergi. It's just bad. Everything is bad. Visi slikti. It's Visi, bad. Everything is bad. Viss ir slikti. This country is bad. šī valsts ir The slikta. food is bad. Ēdiens The nav money garšīgs. is bad. My viss- friends are bad. mani draugi My slikti. family is bad. Ģimene It's slikta. all bad. Everything is bad. The Viss, church is bad. Draudze slikta. Everything about it. My life is bad. It's all that I got to talk Viss par about. manu dzīvi, jā, visi slikti. And that's how we can be. Un mēs tādi varam būt. That's how we can be. Tā tiešām mēs arī But the reizēm esam. winter is past. Bet ziema ir pagājusi. Can you hear the voice? Vai jūs dzirdat balsi? The winter is past. Ziema ir pagājusi. And do you have it in your spirit? Vai tas ir tavā garā? Do you have the friend Vai tev ir draugs? where you have a friend, Tev ir draugs, a spiritual friend, garīgs draugs. and you don't talk like that. Un tu tādā veidā You nerunā. talk like this, Tu runā and you šādi. have this Holy Spirit in your life. Tev ir svētais gars tavā dzīvē. Encouragement, Iedrošinājums, faith. ticība. God is here. Dievs ir šeit. God can bring us out of Egypt. Dievs mums var izvest no God can Ēģiptes. divide the Red Sea. Dievs var pāršķirt God sarkano can give jūru. us food from heaven. Dievs var dot maizi no God can debesīm. answer our prayer. Dievs var atbildēt And lūgšanu. we can go to Latvia, Mēs varam braukt uz Latviju. Estonia, Mēs varam braukt uz Igauniju, Moscow, uz Maskavu, Uzbekistan, Uzbekistānu, Kyrgyzstan, Kirgistānu, Turkmenistan, Turkmenistānu, Azerbaijan, Azerbaidžānu, Oman, Omānu, Turkey. Turciju. We can go. Mēs varam We can go doties. to the Philippines, Mēs varam braukt uz Filipīnām, Thailand, uz and Taizemi, Nepal. With the uz gospel. Nepālu Come on, ar evaņģēliju. rise up. I hear the Celsimies. voice of my beloved. Es dzirdu mīļotā balsi. In the Bible school, Bībeles skolā I hear the voice. es dzirdu balsi. And I have the faith. Un man ir ticība. And that's a treasure. Un tas ir dārgums. Don't steal the treasure. Tad nepazaudējiet šo te dārgumu. You know, you take your jewelry out Paņemiet šīs te darba lietas, and you take it out of a little bag. izņemat no kaut kādas mazas somiņas vai kaut kādas Take it out of a little Groziņš. special box. īpaša kastīte. And it's wrapped in silk. Un tas ir ietīts zīdā. And at night you take it Un out tad vakarā tu izņem, and you just kind of look at it. skaties, aplūko. It's my treasure. Tas ir mans dārgums. It's my jewel. Tas ir mans dimanti. Malachi 3:17. Malakijas 3:17. God says we are his jewels. Dievs saka, mēs esam viņa dimanti. Can you imagine? You Vai jūs take iedomājieties, your viņš, salvation te ir tava pestīšana. and you turn it Tu pagriezi viņu and you look at it. un tu skaties uz It's viņu. beautiful. Tas ir And skaisti. you wrap it up in silk and put it Tu ietini ļoti smuki un noliec atpakaļ and you put it in a safe place. kādā drošā vietā. Safe place. And I have a treasure. Man ir dārgums. I have a treasure. Man ir dārgums. You don't throw it before the swine. Tu nemet to priekšā cūkām. You don't take your treasure Tu nemet. and it's in the presence of swine. Un tas ir šo te cūku priekšā. Yeah, it's Yeah. you take your treasure Ja tu paņem dārgumu, with your brother. tu paņem savu dārgumu ar brāli. And you go, Un tad tu saki, skaties, look at that. Yeah. Anis. paskaties. Look at that. And he goes, yes, I have Yeah. I have a treasure. Man ir dārgums. I have it. Man tas ir. And it's going to get better and better. Un kļūst tikai labāk un labāk. There's a world coming, Kur pasaule nāk? a better world. Ja nāk labāk pasaule, I know that. es to zinu. It's coming Tā tuvojas someday. vienu dienu. Okay? Please take what I'm saying seriously. Jā. Paņemiet to nopietni. The preaching suddenly comes a personal conversation. Sludināšana pārvēršas par personīgu sarunu. Okay, amen. Would you Amen. pray with me? Amen. If it's appropriate, take the hand of the person next to you. Ja tas ir, teiksim tā, kas tā kā atbilstoši situācijai, And paņem blakus sēdētāju roku, Yeah, and you have a prayer, un ja tev ir lūkšana, and you just say, let's keep our treasure un tu vari teikt, precious. turēsim mūsu dārgumu, turpināsim viņu vērtēt kā dārgumu. I'll do that with my interpreter. Jā, mēs darīsim ar tulku to.